Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Nelly, nenek lincah. Nelly tarik ningali pare guys, anu tos diberak. Tadi hujan agung guys. Tuh nih indah kita Nelly mah. Persawahan guys. Yuk, ikutin Nelly. Heling ala Nelly ka sawah. Bisi daroboh caina. Tuh guys, indah banget guys. Tuh itu saung babe, saung dunungan eta teh guys. Tuh iya gunung gede. Ketutupan awan guys. Tengah genep atuh guys. Biasa da Nelly mas tengah genep teh jalan-jalan wae. Jangan bosan-bosan ya guys ngikutin sehari-hari Nelly. Biasalah ibu kepala keluarga teh tuh. Tuh, indah guys. Kiari bumina tengah sawah mah guys. Dikelilingi sawah we. Di dieu mah sadayana kaseueuran tani guys. Tuh. Pare we guys. Sadayana pare tuh. Saya geledag guys. Isi usum hujan mah. Tapi mau usum halodo susah guys. Tuh. Biasa kegiatan Nelly mah kieu, feeling ala Nelly. Yes. Batur atas karya parena. Tas diramet guys. Nelly mah tas diramas guys. Suara sendal guys, basuh. Tapit perut teh guys ah. Tuh maaf Nelly. Duh, iya jalan deh. Tuh guys. Guys. Berak Nelly aka coba lo. Iya guys, Pak. Setidaknya mana itu cairan gulidag di dia. Udah dulu ya guys. Terima kasih udah ngikutin sehari-hari Nelly. See you, bye bye. Assalamualaikum.